салом шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз рӯи асари қаҳрамони Тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ ёддоштҳо дар қироати ҳунарманди халқи Тоҷикистон Ато Муҳаммадҷонов пешниҳод мегардад. гуфтори сеюм. деҳқонбачагон дар кашшукҳо бақарҳошон нурӣ бор карда оварда вайҳоро дар заминҳои кишта шуданӣ мерехтанд ва дар бозгашт харҳои аз бор халос шудаашонро савор шуда бо ҳам пойга мемонданд ва хартоза мекарданд. ман рост ба лаби руд рафтам ки дарахтҳои канори вай аз пеши ҳавлии мо намуда меистод. дар ин тараф, дар тарафи ҷануби руд касе набуд. фақат бар шохҳои дарахтони бед ки нав сабзимадон баста буданд, фароштурукон ва гунҷишкон нишаста хониш мекарданд ва хониши онҳо ҳам монанди ҳавои он ҷо ба касб мефорид. дар он тараф, дар тарафи шимоли руд, бар болои хомаи пастаки рек чӯпонбачагон бо ҳам гӯштингирӣ мекарданд. дар миёни онҳо Эргаш ака ҳам буд. ман бар лаби руд гӯштингирии онҳоро тамошо карда нишастам. азбаски дар руд андак об буд, аз гузаштан тарсидам. як вақт чашми Эргаш ба ман афтода биё биё гӯён худ ба лаби руд фуромад ва сухани худро давом дода. биё гузар, оби руд аз буҷалеки поят намеояд, натарс, гуфт. ман изорпочаҳоямро боло карда ба об даромадам. дар ҳақиқат ҳам оби руд ба буҷалеки поям нарасид. аз руд гузаштам ва бо Эргаш ба пеши бачаҳо баромадем. баъд аз баромадани мо бачагон гӯштингириро монда ба гиргиракбозӣ даромаданд. яке мегӯрехт ва дигаре ӯро пеш карда ба вай расида медошт ва агар дошта натавонад бойдодагӣ ба шумор мерафт. аммо реги сурхи шаффоф ки монанди орди бехта шуда маҳин ва нарм буд, дар зери пои бачагон намеистод. яке аз паси дигари поҳошон ба рег ғутида ё лағжида меафтоданд. ин гуна бозӣ ба зудӣ бачагонро монда кард. баъзеҳо ба рӯи реги нарм дароз кашида ва баданашонро дар зери офтоби баҳорӣ тофта ёзиданд. баъзе дигарашон аз паси пода ва рамаашон рафтанд. ба ман аз бачагон дида баррагон ва бузғолагони навзод ҳунармандтар намуданд. инҳо дар рӯи рег оромтар ва осонтар медавиданд. бузғолагон ҳам монанди бачагон ба ҳам шох ба шох монда ҷангбозӣ мекарданд. яке мегӯрехт, дигаре пеш мекард ва баррагони дар вақти чаро аз модар дур монда аз қафои рама ба озанон медавиданд. аммо ҳеҷ кадоми инҳо намеғалтиданд. Эргаш акам ба ман гуфт: ту ба падару модарат савғоӣ намебарӣ? аз ёбони регзор чӣ гуна савғоӣ бурда мешавад? ман тааҷҷубкунон аз ӯ пурсидам. Эргаш боз пурсид: ту замбурӯғ хӯрдаӣ? не, нахӯрдам. агар хӯрда бошам ҳам дар ёдам намондааст. бо таъсири борони дирӯза дар регзор чунон бисёр замбурӯғ рӯидааст ки ҷувол ҷувол чидан мумкин аст. ман барои хонаи худҳомо як халта чидам. агар хоҳӣ барои ту ҳам чида медиҳам. майлаш, гуфтам ман дар ҷавоби ин таклифи ӯ. Эргаш чӯбдасти подабонии худро ба даст гирифт ва ҳар ду аз ду хомаи пастаки рег гузаштем. дар хомаи сеюм ҳар гоҳ ӯ ҷои дамидагии регро медид. бо нӯги чӯбдасташ он ҷоро мекохт ва аз таги пардаи тунуки рег замбурӯғҳо намудор мешуданд. ман ба чидан сар кардам ва қариб доманамро пур карда будам ки Эргаш ба ман гуфт: доманатро кушо, бинам ки ту чиҳо чидаӣ. ман кушодам. ӯ ба замбурӯғҳо як нигоҳ карда: ба замин рез, гуфт. ман рехтам. ӯ замбурӯғҳои бар замин рехта шударо ба ду қисм ҷудо кард. як қисми онҳо калон калон ва кӯтоҳгардан буданд ва қисми дигарашон дароз ва борикгардан буда, сарҳошон монанди пулакча панҳ ва тунук буданд. Эргаш қисми калон калони онҳоро ки хеле кам буданд ба ман нишон дода: ана инҳо хӯрдашуданӣ ва бомазаанд, гуфт ва гарданборикҳоро нишон дода сухани худро давом кунонид. инҳо талх ва заҳрдоранд, инҳоро хӯрдан мумкин нест. мо як ду хомаро гашт карда як калапуш замбурӯғи хӯрдашуданӣ чидем. дар ҳамин вақт шамол хеста ҳаво вайрон шудан гирифт. то ба лаби руд омадани мо вазиши бод шиддат карда ҳаворо гарду ғубор фурӯ гирифт. молҳо бесаришта шуданд. бачагон ҳаю бош гуфта ба пароканда шудани онҳо монеъ мешуданд. Эргаш ҳам подаи худро тӯб карда ба канори руд ки як қадар аз регзор чуқуртар буд фуровард. рег кӯчида истодааст! як бача аз болои хомаи рег бо оҳанги ҳаяҷономез гуфт. Эргаш давида ба болои хомаи рег баромад ва ман ҳам аз дунболи ӯ давидам. шамол аз тарафи шимоли шарқӣ меомад.
من پشتم را به طرف آمد شمال کرده یک رویه راه رفته به زور بر روی خامه ریگ برآمدم. ریگ مانند آبی ایستاده ای که در شمال لب پیش خورد، لپیده آهسته آهسته پیش می آمد و قبطهای روی ریگ لب پیش خورده به کنار رود می شاریدند و قبطهای زیرین لپیده از دنبال آنها به حرکت می در آمدند. شمال طرف شدت می کرد و روی هوا از غبار تیره تر می شد. بچگان پاده و رمه های خود را به طرف دیه راندند. مالها گویا که آنها را گرگ پیش می کرده باشد با یک هراس وحشیانه به طرف دیه می دویدند. من هم یک کلپوش زنبروغ را به سر سینه محکم چسبانده راه خانه را پیش گرفتم. زمین کشزار مانند ریگزار غیژانک نبود و شمال هم از دنبال از طرف پشت می وزید. بنابراین به طرف خانه رفتن آنقدر دشواری نمی کرد. لیکن در زمین و هوا از آن تراوتی که من در وقتی به سیر و گشت برآمدنم دیده بودم اثر نمانده بود. میسه و سبزه ها در زیر گرد و غبار ریگ مانده پژمرده شده بودند. من به خانه رسیدم. پدرم هنوز به کافتنی سوراخ‌های چرخ آسیا مشغول بود. او چنان مشغول بود که حتی از من چه ها را تماشا کردی تا کجاها رفته گفته نپرسید. من بعد از قدری به کار پدرم نگاه کرده ایستادم به پیش مادرم رفتم و زنبروغ‌ها را به او داده خواهش کردم که زودتر پخته دهد چون که بسیار گرسنه مانده بودم. مادرم زنبروغ‌ها را دید. این بسیار به همه امان میرسد گفت. اکم که در پیشگاه خانه نشسته درس تیار میکرد گفت خبردار شوید مبادا او زنبروغ‌های زهردار را چیده نآمده باشد. گفت به مادرم من زنبروغ خورده شدنی را از زنبروغ زهردار فرق کرده میتوانم. گویان به اکم مغرورانه جواب دادم اما از زنبروغ‌های خوبی خوردن باب. گویان مادرم سخن مرا تصدیق کرد و برای تازه کرده در روغن بیریان کردن به سر آتشدان برد. پدر تا وقتی که چشمش کار میکرد به بالای چرخ آسیا کار کرد. اما آن روز از هر روزه بر وقتتر روز تاریک شد. باد شدت کرده از هوای گرد و غبار آلود ریگ باران سر شد. ریگ مانند باران باریده در اندک فرصت روی زمین را ریگ فرش کرد. هرچند درهای خانه را پوشانده چراغ گرانده بودیم از ترقش‌های در ریگ به خانه هم می در آمد. بعد از خوردن زنبروغ بیریان که نخستین بار مهنت من هم در وی همراه شده بود من به زودی خوابیدم. ماندگی آن روزه مرا چنان به خواب غرق کرد که من بعد از سفید شدن روز در وقتی که پدرم به مادرم با هیجان و با آهنگی اندوه و ندامت گپ میزد بیدار شدم. نظر به نقل پدرم بسیار جاها و دیه ها را ریگ زیر کرده است. بسیار کشزارها را نابود نموده است و از این جمله باغ انگوری بابایم را هم ریگ پخش کرده است. چایت را زودتر تیار کن. برای خلاص کردن یک قسم تاک‌های پدرت و برای در آینده پیشگیری کردن از این گونه حادثه با آنها یارمندی کردنم در کار است. گفت پدرم. من از جای خسته بیرون برآمدم. هوا صاف و آرام بود. باد سبکی می‌وزید اما روی حولی و زمین روی دریچه بر یک زار مانند گشته بود که در ریگ روی حولی و زمین باغچه کفش تا پاشنه‌اش می‌غوطید. شکوفه های درختان زردالو مانندی مرده های زنبورهای عسل به نظر می نمودند. سبزه و میسه ها باشد در زیر ریگ تماما ناپدید گردیده بودند. باغچه‌ای که دیروز با شکوفه و سبزه های نوخیز خود شادی بر شادی کس می افزود امروز مانند خانه ماتم زدگان اندوه آور و غم انگیز گردیده بود. من دست روی خود را شسته به خانه در آمده در پهلوی پدرم نشستم. چای قیماقی را با هم خوردیم. اکم در گوشه خود به سری درس تکرار کنیش رفت. پدرم به مادرم فرمود که تبر، دستکیشه، دستره و دستکاله را تیار کند و خودش جامه های کاریش را پوشیده میانش را از روی بسته برای رفتن به یاری بابام تیار شد. من هم می روم. گفتم من به پدرم. مایلت دیروز زمین های سبز و خرم را تماشا کرده آمدی. امروز بیابان ریگزار بینم را می بینی. در زندگی هر کدام اینها را دیدن در کار است. گفت پدرم. ما پدر و پسر از خانه برآمده به حولی بابایم رفتیم. در آنجا قربان نیاز، روشن نیاز و نیاز خان که اینها پسران بابایم تقایه های من بودند به کار تیار شده بودند. اما علی خان که فرزند پنجم بابایم بود به اسبش خورجینی پرچایش را بار کرده رفتگار بازار بود
чунки ӯ чойфурӯши чорбозоргард буд. ту чаро ба дафъи ин фалокати умумӣ ҳамроҳӣ накарда дар ҳамин рӯз ҳам бозор рафта истодаӣ? гуфт падарам ба ӯ. ба ман на боғ дар кор на замин, барои ман бозор бошад бас. оламро обу азоб гирад, парво надорам, гуфт алихон дар ҷавоб. сиёҳ дили бадботин, гуфт падарам худ ба худ ғурғур кунон. аз хона овози бобоям шунида шуд. ба ӯ гап назанед, ӯ аз мо нест, ӯ аз хук аст, мегуфт ӯ. маълум мешуд ки бар болои ҳамин кор, яъне кори ба ёбон рафта, як қисми токҳо ва киштҳоро аз рек халос кардан, падару писар ҳам ҷанг карда буданд. тағоиҳо калан, табар, дасткола ва дигар асбобҳоро дар ғалтакҳо ниҳода пеш ронданд. бобоям нон, чойҷӯш ва дигар чизҳоро ба хурҷин андохта ба хар савор шуд ва маро ҳам ба пушти ӯ ба хар савор карданд ва падарам пиёда ҳамагӣ роҳи ёбонро пеш гирифтем. модаркалонам баланд баланд дуо хонда дафъи фалокатро аз худо мепурсид ва барои ба кор рафта истодагон ривоҷи кор металабид. мубориза бо реги равон. боғ ва киштзори бобоям дар охиртарини ёбони қоқо буд. ёбони қоқо дар тарафи шарқии маҳаллаи боло буда ба киштзори деҳаи қарахонӣ ки боз ҳам шарқитар буд мепайваст. ёбони қоқо дар ҷануби рӯди кӯҳнаи шофиркон буда то он рӯз аз серобтарини заминони он давру пеш ба шумор мерафт. вақте ки мо ба он ёбон расидем, ғайр аз биёбон регзор дигар чизеро надидем. дар тарафи шимоли шарқии ин ёбон хомаҳои калон калони реги равон пайдо шуда буданд ва дар тарафи ҷануби ғарбияш дараҷа ба дараҷа рег камтар шуда омада дар охирҳои ин майдон то ба қади зонуи одам рег паҳн шуда мехобид. дар ёбон одамон монанди мӯру малах дар ҳаракат буданд. дар тарафҳои шимоли шарқии боғҳои ангур ва заминҳои кишти худ шох мебастанд. токҳоеро ки баъд аз кушодан дубора дар зери рег монда буданд, дубора мекушоданд. дар ҷоҳое ки рег бисёр ғунд шуда кишт ё токро дар чуқурии зерини худ гузошта буд, бо ғалтак ва ҷуволча регкашонӣ мекарданд ва он регҳоро бурда ба ҷоҳои безарартар ё камзарартар мепартофтанд. мо ба боғи бобом расидем. бобом ду боғ дошт. яке аз онҳо 2 таноб ним гектар буда бедевор ва дигари 1 таноб буда 3 поқса девор дошт. боғи бедевор тамоман дар зери рег монда дар ҷои боғи ангур хомаи калони рег пайдо шуда буд. боғи девордор ки дар канори руд буд, рег кӯчида омада аввал рудро тамоман гӯронида, баландии худро ба девори 3 поқса расонида ва аз он ҷо шорида даромада сеяки вайро пахш кардааст. ҷои тарс дар ин ҷо буд ки бо вуҷуди ором гирифтани ҳаво ва сус шудани бод ҳанӯз рег аз шимоли шарқӣ ба ҷануби ғарбӣ оҳиста оҳиста ҳаракат мекард ва ба боғи девордор ҳанӯз рег монанди обе ки аз роши ҷӯи пуроби саршор шорида фурояд кам кам мефуромад ва лангон лангон бошад ҳам оҳиста оҳиста пеш мерафт ва навдаҳои пумбакбастаи токро дар оғӯши нарми худ мекашид. бобом дар зери дарахти чинигуҷум ки дар сарҳавзи боғи бедевор буд ва дар он ҷо ӯ то 2 рӯз пеш нишаста боғ ва рудро тамошо мекард, хурҷин ва кӯрпачаи худро паҳн карда нишаст. фақат ҳозир дар он ҷо на ҳавз буд ва на руд. дар ҷои онҳо як хома рег буд ки баландиаш қариб ба шохҳои он дарахт мерасид. падарам ба тағоиҳоям фармуд ки шохҳои дарахтони бет, сафеддор, тут ва гуҷумро бурида як қисми он шохҳоро ба пеши девори боғи девордор кашонанд ва дигарашро ба тарафи шимол ва шарқи боғи бедевор бурда ҳар ҷо мондан гиранд. тағоиҳо шохҳоро ба пеши боғи девордор бурдан гирифтанд. падарам бо дасткола аз он шохҳо ходаҳои дароз дароз ҷудо кард ва он ходаҳоро дар байни рег ва девор аз тарафи беруни боғ мехмонанд зада қатор кард ва баъд аз он шохҳои майда ва химчаҳоро дар байни ходаҳои қатор сабадвор бофт ва дар охири ин кор ба тағоиҳоям гуфт: агар шумоён як рӯз ғайрат карда регҳои даруни ин боғро ба берун кашонида ризитон, ин боғ тамоман аз ҳалокат халос мешавад. баъд аз он падарам ба сари боғи бедевор рафт. дар тарафи шимол ва шарқи он боғ ҳам як қатор хода зада баромад ва дар байни онҳо шох бофтанро ба тағоиҳоям фармуд. падарам то тамом кардани ин кор на нон хӯрд ва на чой нӯшид.
тағоиҳо ҳам албатта ба вай пайравӣ карданд ва баъд аз тамом шудани ходазанӣ ҳамашон ба пеши бобом ғун шуда хӯрок хӯрданд. баъд аз тамом падарам ба бобом гуфт: ман акнун меравам. бачаҳо шохбофиро хуб омӯхтанд, худашон бофтан мегиранд. регкашонӣ ва токҳоро аз рег пок кардан бошад меҳнати дуру дароз талаб мекунад. шумо сар шуда истед, писарҳо ин корро ҳам ба анҷом мерасонанд. бобои пир ва қариб барҷомонда шуда падарамро дуо ва миннатдорӣ карда гусел намуд ва дар вақти ба роҳ даромадани мо қурбонниёз тағоиям ба падарам гуфт: язнамулло, ман шумо бар ин боғайрат шуданро мехоҳам. агар хоҳӣ, ман бар инак не аз ман зиёдтар ба ғайрат, коркун ва кордон шуда метавонӣ. ҳама гап дар хостан ва хоҳиши худро ба кор даровардан аст. агар танбалон ва танпарварон медонистанд ки кор чӣ гуна бадани касро сахт мекунад ва дили касро ҳузур медиҳад, ҳеҷ гоҳ дар сояи бекорӣ намехобиданд. мо ба роҳ даромадем, аммо падарам бо роҳи омадагиамон ба тарафи деҳа нарафта, аз болои рӯде ки сар то сар пур аз рег шуда буд, роҳро пеш гирифт. мо ба деҳаи болои рӯд расида дидем ки дар он ҷо ба ҷои он деҳаи ободе ки то дирӯз буд, як харобазори ваҳшатоварӣ пайдо шудааст. ҳама ҳавлиҳои ин деҳа аз рег пур буда ва гӯшаи боми баъзе хонаҳо ҷо ҷо намоён мегардид. занон, духтарон ва бачагон тӯб тӯб шуда бар рӯи хомаҳои рег ва дар ҳавои кушода менишастанд. дар пеши ин тӯдаҳои одамони бехунмон гардида парчапалосҳо, кӯрпаболишҳо ва дигу табақҳо ҳам менамуданд. мардон барои сарпаноҳковӣ ба деҳаҳои дигар рафтагӣ бар ин менамояд, гуфт падарам худ ба худ ва ба ман шунавонда. мо ба ҳавли устобароти ҳалвогар расидем. дар ин ҷо аз иморат танҳо боми ҳалвогархона ба назар менамуд ки вай аз тамоми биноҳои он ҳавлӣ ва он деҳа баландтар буд. се тарафи ин бино ҳам то лаби бом пур аз рег буда, танҳо тарафи ҷанубаш қадари кушодагӣ дошт. дарвоза ва дарвозахона аз рег пур буда, аз ҳар ҷо аз болои тӯдаҳои рег ба пеши он хона даромадан мумкин буд. падарам аз болои рег ба пеши хона фуромада: устобарот, шумо дар куҷо? гӯён овоз дод. ман дар ин ҷо бо бачагон зинда дар гӯр шуда нишастам, гуфта ҷавоб дод касе аз даруни хона ва аз даре ки мо аз вай ба он хона барои ҳалвохарӣ даромада будем. баромада бо падарам салом алейк ва вохӯрдӣ кард. дар ҷавоби аҳволпурсии падарам ӯ изоҳ дод: вақте ки рег ҳуҷум карда омад ва хонаи нишастамон дар зери хавф монд, ман зан ва бачагонро бо асбобу анҷомашон ба ин хона кӯшондам ва худам бо писарҳо болои бом баромада, монанди он ки барф мерӯфта бошем, регҳои ба боми хона ғуншударо бо бил рӯфта истодем. ҳамин тар шуда аз тамоман бесарпаноҳ мондан халос шудем, гуфт ӯ ва ба чашмонаш об чарх зад. шукр кунед, дигарон тамоман бесарпаноҳ мондаанд. гӯён падарам ӯро тасаллӣ дод ва мо ба роҳи худ давом кардем. дар пеши ҳавли устобарот на руд буд ва на пули он, на ҷӯи осиё буд ва на осиёхона ба назар менамуд. бо вуҷуди ин падарам то ҷои бинои осиёхона рафт. бинои фасурдаи осиёхона бо вазнинии рег дар даруни гум фурӯ рафта, ҳамаи асбоби осиё ҳам дар зер мондааст ва дар берун танҳо хомаи рег ба назар намоён буд. мо ба ҳавлӣ омадем. дар пеши дарвоза амакам моро пешвоз гирифт. ӯ чанд рӯз пеш ба деҳаи тезгузар барои бинокории касе рафта буд ва имрӯз аз он ҷо омадааст ва ба падарам хабар дод. кишзорҳои боғи афзал, тезгузар, деҳаи қараягош бо кишзорҳояшон, тарафи шимолии деҳнави абдуллоҷон муҳаммадбоқӣ ва як қисми қочихӯрон тамоман дар зери рег мондааст. мегӯянд ки ҳуҷуми рег то деҳаи саидато ва қурғони вардонзе расидааст. акнун руд нест ва рудро тамоман рег гирифт. аз ҷоҳое ки аз ҳуҷуми рег берун мондаанд ҳам умеди беҳбудӣ нест. ҳозир гуфта мумкин аст ки тумани шофирком як биёбони беобу алаф гардид, гуфт падарам ва мо ба хона даромадем. модарам баъд аз рафти кори бобомро пурсида, аз падарам ҷавоби дар кориро гирифтан ба ӯ гуфт:
شما امروز به کاری پدرم رفته از کاری خودتان ماندید و حال آن که چرخی در دست داشتهتان را زودتر تمام کردن در کار می گفتید. پدرم به این سخن مادرم سرش را پس و پیش جنبانیده نیمخنده‌ای کرد و بعد از آن در حالتی که بر روی و چشمانش اثر اندوه زیادتر گردید گفت: و من این چرخ را آسیابان آسیای لب رود سپارش کرده بود و 20 تنگه پیشکی به من داده خواهش کرده بود که در 1 هفته تیار کرده دیم. روزی وعده فرداست، اما حاضر به چرخ احتیاج نماند چون که آسیا با جویش نیست شد. حاضر من در غم آنم که از کجا پول یافته پول آسیابان را میگردانده باشم. او گفت و به مادرم چای فرموده خود به شنیدن درس اکم مشغول گردید. در ساکتری من در اینجا پیش از آن که در ساکتری چی نوع روز گذراندن خود را نقل نمایم باید حولی در دیهه ساکتری داشته خودمان را تصویر کنم. حولی ما در ساکتری در طرف شمال مسجد این دیهه واقع شده بود. از طرف غرب مسجد با تنکوچه‌ای که از کوچه کلان دیهه جدا می گردد به آن رفته می شد. طرف شرق این تنکوچه را مکتب، مسجد و چارباغ وی و طرف غربش را یک حولی کلان که درآمدش از کوچه کلان بود احاطه می کرد. در آخر این تنکوچه به طرف غرب در یک گردشگاه یک چند حولی باشد هم دروازه حولی ما راست به تنکوچه نگاه کرده می ایستاد. اما آن حولی مخصوص خاندان ما نبوده در یک دایره وسیع همه خیشتباران جایگیر شده بودند و هر کدام قسمی از این دایره را صاحبی می نمودند. برای این حولی از غرب به شرق تخمینا 150 متر بوده، درازیش از جنوب به شمال تخمینا 200 متر می آمد. این مساحه به 4 قسم تقسیم یافته. قسم یکم که به درآمد دروازه راست می آمد از آن ما بوده، 3 قسم دیگرش که در طرف شرق ما بود به عمک و عمک بچه های پدرم تعلق داشت. این حولی یا اینکه حولی ها از طرف جنوب با یک دیوارچه 1.5 پاخسگی از چارباغ مسجد جدا شده از طرف شرق و غرب با دیوارهای همسایه احاطه یافته بود. طرف شمالش با دیوارهای 2 پاخسگی از یابان جدا می شد و در پیش هر قسم این حولی ها به طرف یابان راهی برآمد هم بود. در وقتهایی که من اولین بار به یاد گرفتم در حولی درون ما یک خانه چوبکاری کهنه برای نشست و یک خانه‌چه خشت خام برای دکان بافندگی بود. از طرف شرق همسایه بیواسطه ما عمکی پدرم بوده. در وقتهایی که من در یاد دارم او را 90 سال عمر دارد می گفتند. او در حولی درون یک خانه فسرده داشت که در وی زن پسرش می نشست و در حولی بیرون یک مهمانخانه 4 کنجه میانستونداری مسجد شکل داشت که در وی خودش استقامت می کرد. این کهنسال که عبدالله خواجه نام داشت در وقتهای اول درودگر بوده، کمتر زمین هم داشته است، اما پسرش ناقابل و سرسریگر شده نه در زمین و نه در درودگری کار نکرده است. وقتی که خودی او پیر شده از کار برآمده است پدر و پسر زمین را فروخته خوردند. در وقتهایی که من یاد دارم این بیچاره هیچ درآمد نداشت و طعام او را خویشان دیگر میدادند. او در مهمانخانه می نشست و با کسی چیزی نمی گفت. بر روی صفه فقط برای قضای حاجت و طهارت می برآمد. اما پسرش ده به ده می گشت. او خط و سواد داشت. می گفتند که او دعاخوانی کرده می گردد. معلوم بود که او در این کار بی مهنت هم سیاه دوک بوده، کارش پیش نمی رفت. در هر 15-20 روز یک بار به خانهش می آمد، اما خوراکواری که در هر آمدن می آورد به زنش و خواهرزاده خودش که با زنش می استاد نمی رسید و به پدرش چیزی نمی داد. پدرم او را فاسق محروم نامیده بود. نام این آدم ابراهیم خواجه بود. باری پدرم او را برای به پدرش نگاه بین نکردنش بسیار طعنه کرد و در آخر سخنش به او گفت: اگر ابراهیم پیغمبر برای رضای خدا پسرش را قربان کرده باشد، تو برای تنبلیت پدرت را قربان کردی. حیف به تو و لعنت عالم به تو. اما او در جواب این همه سخنهای تلخ زهرخندی کرد و خرش را سوار شده به سرسریگردیش برآمده رفت. در طرف شرقی عمک پدرم یک کمپیر بود که او را توته پاشا می گفتند. نام اصلی او را من نمی دانم و هر کس که این عنوان پرتنتنه را می شنید
گمان میکرد که آن زن باید یک زنی صاحب حشمت بوده، کرته‌های شاهی را بالای هم پوشیده، بر بالای چندین قبط کرپچه نشسته خدمتگاران را کار می‌فرموده باشد. اما در حقیقت این طور نبود. در تن او یک کرته لازمی 1000 یماق بوده، از اسباب خانه تنها یک پوستک کهنه پشمش ریخته، یک نمدچه دریده، یک کرپه و چند لوله بالش جغوپوتش نمایان شده داشت. عمر او را از 80 بالا می گفتند. قدش چنان خم شده بود که اگر می نشست سری سینه‌اش بر روی زانویش قریب می رسید. راه رفتن و نشستن برای او دشوار بود. بنابراین او همیشه روی نوکی می خوابید. چنان که در زیر سرش بالش ها را بلند می گذاشت، این چنین در زیر رانهایش هم بالش های بلند می نهاد و به این طرز موازنه قامت خمگشته خود را در وقت خوابیدن نگاه می داشت. این زنی عبدالقدوس خواجه نام امک پدرم بود که او کیها مرده رفته بوده است. این زن شراف خواجه نام یک پسر داشت که وی هم کارگریز بود. بعد از مردن پدرش زمینی به میراث مانده را فروخته خورده است. پس از آن به طرفهای قرشی رفته است که در آنجا هم خویشاوندان ما بودند. معلوم شد که شراف خواجه در قرشی هم غیر از سرسریگردی کار دیگری نداشته است. در هر سال یک بار برای دیدن مادرش می آمد و چیزی که می آورد در روزهای خودش در اینجا بودن که از 15-20 روز زیاد نبود تمام می شد. بعد از برآمده رفتن او نفقه توته پاشا را خویشان و همسایگان می دادند. در قسم آخرین این حولی در طرف شرق پسری امک پدرم زندگانی می کرد. در وقتهایی که من یاد دارم او تخمینا 50 ساله بوده، استای درودگری بسیار هنرمند بوده است. می گفتند که در هنر چوب تراشی و کندکاری در بخارا هم مانندش کم یافت میشد. نام او هدایت خواجه باشد هم به سبب استای هنرمند بودنش مردم او را استا خواجه می گفتند. او صاحب خط و سواد بود و به مردم زبان خوش و معامله نیک داشت. او 2 پسر داشت که از زن سابقش تولد یافته بودند. پسری کلانش سید اکبر نام داشته، با اکه من همسال و در پیش خطیب دیه درس می‌خواند. پسری دویمش اکرام خواجه نام داشته، کورسواد بود و با کارهای پدرش یاری میداد. استا خواجه بعد از مردن زن اولینش زن دویم گرفته بود که از این 2 دختر داشت. دخترهایش خردسال بودند. زنش جوان و از خواجگان خدچگی بوده، خیلی کلانگیر بود. غیر از پخت و پز به دیگر کار دست نمیزد. زردالو ها ریخته نابود شده می رفتند، اما او غنداشته نمی خشکانید. استا خواجه هر چند هنرمند باشد و از کاری کسان کم فارغ شود هم روزگارش از روزگار ما بهتر نبود. با وجود این به عبدالله خواجه و توته پاشا یاری را دریغ نمی داشت. در سالی که رود شافرکان را ریخ پخش کرده دهه محله بالا را به آب مانند، پدرم ما را از هر ساله پیشتر به ساکتری کوچانید. در سالهای پیش ما در وقت توتپزی از محله بالا می کوچیده باشیم، آن سال توتها هنوز غوره نبسته کوچیدیم. در ساکتری اکم با سید اکبر خواجه به پیش خطیب دیه درس سر کرد. من با بچگان همسال خود در این دیه سیراب به جویچه بازی در آمدم. پدرم در این فکر افتاد که زمستان آن سال هم ما را به محله بالا نبرد، چون که در آنجا آب نوشایش را هم یافتن دشوار و از چاه دیه کشیدن و به خانه کشاندن در کار بود. بنابراین پدرم خانه نشستی فسرده را ویران کرده، از سری نو یک خانه مداندار، یک ایوانچه برای آشپزی، یک عاقل و یک کاخانه پاکسگی ساخت. در این بناکاری ها به پدرم استا خواجه یاری داد. در لایکاری های امارت اکرام خواجه و اکم هم به قدر قوتشان یارمندی کردند. اما سید اکبر با وجود تکلیف پدرش یاری نداد. من خوشخط شدن می خواهم، اگر بلای و خیش دست رسانم دستم از قلم دور می شود گفت. شنونده های گرامی، شما گفتاری ادبی را از روی اثر قهرمانی تاجیکستان استاد صدرالدین عینی یادداشت‌ها در قرائت هنرمند خلقی تاجیکستان عطا محمدجانов شنیدید. انجام گفتاری سیوم. کارگردان آواز حلیمه نصیبуллина، تنظیمگری آواز کریم طالبов، محرر شکراللهев. گفتار سال 1978 ثبت شده است.